Pemirsa, pemerintah Kabupaten Badung pacang laksanayang pembebasan lahan ring sisi Jabal Kau, genah geranjing di TW Pura Uluwatu. Genah inuca pacang keanggen margi medal pengunjung wiadin pemedek mangde nenten ngawinang macet. Sekda Badung Iwayan Adi Arnawo mausang pembebasan lahan sampun kemargiang antuk maun dagan. Pemka Badung ngalokasiang dana ulung dasa miliar ring anggaran perubahan war sekali tali tikang likur anggen pembebasan lahan. Melarapan kuentenan genah medal inucap para wisatawan utawi pemedek sani jagi rauh kauluwatu nenten malih muali ke margi inucap nanging pacang kauduhang lintangin margi anyar. Pemargi inucap sampun anut adung sareng program Bupati Badung. Pemka Badung taler sampun ngerincikang anggaran pembebasan lahan war sekali tali 4 kantos 100 miliar. Lahan sani keni pembebasan makenah ring sisi kau DTW Uluwatu sani pacang keanggen genah medal majeng pengunjung uyadin pemedek. Dane taler sampun nguduhang Dinas PUPR miwah prajuru desa antuk nyelehin pemetaan teras memargi inucap. Margi anyar punike pacang kajim barang 4 kantos 3 meter. Mangde wenten median jalan representatif. Risampun makesami proses pembebasan lahan tinas raris kelanturang antuk puangunan. Margi inucap kebausang pinake pengelantur jalan lingkar selatan nanging puangunan nyane kaulengang ring DTW Uluwatu nuju margi tiosan. Ngelintangin pangupaya inucap kemacetan sanedangan kepanggih saking simpang Nirmala Jalan Uluwatu sida ketampenin becik. Bali Pos Nguningayang.